Lalabalavu yai. Na. Na wijutai. Na boleh. Nombro bono. Na. Nombro baru bono itu lah. Na boleh. Anda betul na ibu ni minister. Na. Kalau mana nombro boleh boleh na nombro itu. Na. Sampai na tinggi lebu itu. Na. Sampai waktu di talangan ni wala. Walau na nombro sampai tinggi tak di luar ni wala besar. Na boleh. Sa mani ya to mai na no mata lagi bu. Na. No sa ta beta tala nei tutu ba prime minister. Na. Ni non da no mani bi. Na boleh. Are itai. Amarutai. Beratan ni nusa anda voti na. Wonwa warota ina tuna luwian. Na. Nusa anda voti mai. Sa sulita ngobi muna na eru. Ya amarutai. Na boleh. Sabi tali bol mo namin na nagulay ba turang na tida una isukula na kubani bono ta umra. Na. Na speaker ni bali ni musala. Sama hindi tayo talaga. Na ni sember ni gumu hindi tayo mo sa bayo ti kan mga matu. Na boleh. Ba turang natin na tu na naman turang na tida una isukula. Abu buni bono ba turang ta umra be. Umro ya to men singo benani mo men balata tu na umro si ko men na umro bal bo. Ino no mainda betu no ni bali mosala na pol kata. Na boleh boro-boro. Na. Na boleh. Tu marau ina. Saban dengan dinamula na marau mana kuni bola tunde. Na. Orang lagi suai ni tak. Na bol ni bali mosala. Sambung dan betang tuan itu na wa. Na. Ila na habis. Na boleh. Itu unita ina. Na mungkar ni sini. Na muna ko na inggal-galu. Na boleh. Sa muna inggal pero kita wala men no mo ni turang. Baleta tu nanon rokok, nanon rokok bina-binatin. Nung sa tembatan ni tu tahu ni bilu tai. Nanon na beba alu ngata ti nanon talu. Eri. Na boleh. Cucu ni cucu atura. Na. Eri tangain na. Mungkin nanumi. Speaker ni balik musula. Imam na lewanan suwenda la. Nami bingarabi tu. Na sangay mo to sumunta mo. Na Kalau boleh. belum cuna yang wasa. Kalau ada cuna belum boleh lebu sahabat ada busina. Agak seseorang. Yeah. Sa Ligamamada na waroro munanga wa turanga. Munanga ni vindo ai. Munanga ni veleveti. Ta rambut jomai vemnia marama ni turanga. Ni vingarabitu na mboselawa ni nondo benua. Mana ena itu ni velutai wa mbosi.
turanga speaker ni wali mbosalawa nunguan turanga bale o Ratu da au iso ulai bubu ni buno da unrobe sa so mi te ni rjo ina turanga bale non da bunua na en luta ia mbosalawa ni non da bunua ni sa tio lingen da sama indo bata tio na we in the vai in the singa benani wa sama i je na vi lebe ti na voli vola ni bin gravi va iluli ni mbosado a minister liu ni veluta e wa matentu na nondo bonua o turanga te tio nga ina no bonua i lalanga besi ngungan turang balo Ratu da au so ula i bubu no da unrobe na no bonua na batu no korba rua amunia Ratu na batu imam Sitiveni au Sitiveni na unra turang bal eviti anon ra velutai rasulia i pertania buar nandi au le sumai na walu sambul obitu so li tal na lingan na lomen lan rombo sele bo turanga rangai wando no ya membule ya buni bo bule wan non do no dio sama bulu dio sambul obitu nama indu anda che ene na ngo savo me bande tai me be ra turang bale ena le ni bonua sai tabi ni mbosalawa me na reida ena ba todo o tai ada ya dingo mo lo bete lo malai lo mani emuni cho lo wanga ngata ini mni ni da wando donu wasa me bula ina bonua talan rondo ina be mina non robi sa ia mata ina lo mani vale mani wal ni mbos mani ben karabicho ina buli bo bina lawa ni bonongo we sa itai bo bina me ave ina tio bina ina be so tu tai ina be lo mani ganga che na bonua liu tai ni enda sartio bo bina lo non dai liu bata karisto mana yey dena
wala bina wali wana makumbu sa kres la tunga bina sa makumbu maro sa nambu wala nambu kilo ni maro roy ni kono tanda misalnya tugon ko no prime minister ara misulia sa no tura ma ka sa bari tala tikuni ko na nonra kau na nonra dundum na nonra lewa me sa bango me sa suli bina lewi bunmo ngar sa lewa na ko bigi tadi bodi no sa na ding sa ko sa mon ding na tura balik na maram balik bit non da ding na lewi bit sa ko sa ngo sa ni makinda ko sa ko bisa main kalau sa tikuni ko kasi ako dito ginagawa ng kulo, ni Maro Ren, ito ako giniwara. Ni Maro isa din, ang magagawin mo kaya kautamad. Tapos sa tingin na kamunangan ni Bento Kaina, kamunangan ni Bento Koni, nakabuli. Sa bangkaray na lumalay mo ng kalubula. Alam mo sa turang ni Prime Minister. Darang bula binakamera kau-kawa, Maro isa na sulaban mo, sila mapubuy ka daw, turang balik ito. Di kalungatan ko ay nislis. Kalungat na yung bakit mo nung tapigaran. Sabi ako na lenga, sabi ako na butong-buto. Landra na yung matin singa binakar. Kanga sa latiw na ilulun mga matin to. Mga ilulun tang sa tundaan ka isto. Mana, hindi na sa atang sa mana. Kam na sa kaliw. Dua sa dua, abdo. Saka. Tambua lebu ya hii nak na boleh na wanua kama besi bersama na tuman na tilakaw nak lalu ni dire dia waktu turang baru bersama na turang Ratu nak isang kalabot sa katura nak na boleh sa dari sa tumay sa sana kamuna so itong sa Ratu na boleh kamuna nga sa iwag tig sa Ratu ito sa kanong ni Ligamamada sako nak kini wala katuranga untuk kilitan kini mga kunwa kini mga raw hindi baka mali mga turang kung isang doon kayo sila tukin kung nitalo sa tumay hindi namin nakita na boleh sa loro ka muna sa tagtunga nanong ni wala masalaw naka wasa naman turang ng speaker nak loro kunwa wala nga bis wasa naman turang ng tilakaw may sopo nak dan lebih karabi santan na beberapa nuwa turang kupuna besar mo turang bali baru tetap na boleh nuwa besar kuasa merambah na rutun kit na turang ng bali nak lumatin itu enggak na towa sa mbon seba naka kamu nang sa galilay lebu na boleh sa luitay kini natin ko masarap di ko ay naroon na nak luitay sa luitay ko ni natin ko may naroon ko turang nak na boleh luitay sa luitay ko inapos sa katalungat tagat ko at kamu na mo nak luitay sa luitay kita
Nakuha ni Borong. Nak. Nanti sa katutkina. Nabinggaran. Bersama doon. Nak. Nawali. Bago isiri. Manang puso tu sa katutkina. Ano na kuno ano man yung Nawali. Pambaw sa tu nakarwas. Usawa ng beresu kimni. Ano na ililun matintu naturang ng Prime Minister. Naman ni dili niyo mo katurana. Nung goro kedua. Wasar pun turun Ratu kira. Kene mura sosorak dia Ratu. Nawali. Yes, apa binminatay walewa bibo turang atai. Bigo mia unangan ni au. Ay ba mamada sa sertyo may na ulnivelu tai na bose lawan ni nondo benua. Turang speaker ngon turang balea Ratu da we so ule bubun benua da unrobe. Mnialing da. Buni bola bingrabi liu na ena bitar tarabi. Sa nitio rawan ua. Sertyo may na benua. Dan ya budar turang e kumbuna. Turang bale tikam babu ni balu ena eni sasap. Sertyo may mburin basanga mena ngone maram bale roti de eti turang abu ni balu ena eni sasap. Toa turang atawe ana ne maten tuwe ane tobata. Inabi mata tamata. Desa mai tuwe maluai. Namai dolata bata tua roti ni nondo benua. Desa bala te ena bata. Desa tu te ena bata. Ena bula. Ena ba torda tai. Sa diko mina roa ena to a. Sa rewa alo watamanta sa de sar me ba alo ngate ni emni sar jo liu. Vina jo anu mni wingkara ni maro te ina. Sama-sama tu abi sai no mni mboselawa. Basi ena bi and donu indina sama-sama vina ina non rombula len benua. Ba alo ngate ni anda ba jo lo non dai liu pata jo nga karisto mana. Ye ingena. Menang dari wanita ini, belum dia leu tu. Hari ini baru bukan mengenai orang. Susu mama, kalau mama tekan susu ini, sekarang dia buat. Kemenang lagi nak kena. Saya buat orang saya main. Kalau mani, kalau boleh. Cuma main nu balik. Tapi kita sedang tu na kemenangan kita dia. Karena sedang tu na dapat dibawa di Prime Minister. Kami sedang turun Prime Minister dan bilang kemenangan. Guru Minister. Guru sedang tu na dapat dibawa. Sitiveni parliamentary. Io parliamentary non ho pubblicato. Bordo. Sarà una Ratu. No, quello una piccola lavoro così. Tutto sarà in non tutto. Tutto sarà solo nel giusto lavoro. Ora tutto non fosse ora tu rama mai non è barati usata di non vuoi. Allora quando dico sangue di sarà ma le cose che tu non roba da roba che ti sa mai. Sarà da una roba o la idea di tutti quindi poi si deve tornare. La non da quello ne devo tipo tanti che anche che tipo io mai da tipo io. La cosa sa nessuno. Che si fa un po' di non tipo non da tipo video fai. Banco sarà tipo non da video mai, non da video, sarà una cosa di nada dove quando non non sa che cosa mi qua. Invece nessuno può guardare. Perché se tu non torni a fare ministra, io sto giù di meeting, ma se si ora mi macchina con un duro, non un duro, non faccio le chiese sotto. Perché si deve sempre stare per la macchina, non lo sanno tutti quindi non lo non cambio sta usando come una sapa grande romana. Che di romana lunga. Non so quanto, mi rompo la pinata, mi rompo la
Sani rumah sana Rabuka na. Rabuka. Rabuka. Itu tak apa na. Sani turang balik itu tak apa. Selalu satu negara kita mali, non dia usah tu nara belum mana. Kamu sa kanayau kaliu. Dosa dua ando. Na boleh, nak. Turang sa kay nawanwa. Nung dito nung turang na tinabat. Naka. Turang sa talaga kina yung mata ni Delende utam budo balata. Yan na single na single day. Naka. Turere sa tuna turang na lulu ni matentu. Nung daw nolo manobi. Dosa kana yang kona lelesar. Lebu, ina boleh. Sa tuna kundo sera wena single na single day. Naka. Yang kona sa kana isiu wa turang. Andre isiu sa tuna lulu ni bali bola. Na lama sa kani bali bos lawa. Nungoni turang na speaker. Nandro no ilalanga besi. Nandro chiku nungoni turang na tira kau. Na Boleh. boleh. Sa talanga na marama. Na buni bola tunde na lama sa kani bali bola. Naka. Na turang na marama. Na dorobo nungoni lewa. Ina bono etolu. Ikumbo na nandro chiku nungoni turang na buni bola tikamba. Beramba sang nandro chiku nungoni maramba na roti ndegeti turang na buni bola. Na boleh. Kena maten tu biar kain na tawat. Sampai ngarabu itsa kana ngalong-ngalong baturan. Ngarabu itsa kana wamama da baturan. Esau may labet na yang gona na sebu-sebu. Na lo masaka ni bali bolo binasa bongo. Naka. Na sebu-sebu di sebu itsa chukina. Ena matar binansi ndai. Naka. Na sawale una nomuni tiko. Nasa wale una sule nomuni ngona. Nasa wale una nomuni ibisi ko sama ina matabi na insinde dai. Naka. Kamara utaki ina lom sarani bali dadaka. Nimbutu na lom sarani bali bola lebu. Siro bisa kama ina lom sarani bali bola. Na ngona sarani sebu melaga sana kumni serau. Na boleh. Sama malam sana bosi na ngona sebu. Sana bisa kanina banua ina matentu. Sakit ni orang sampai turun. Na boleh. Naka. Naka. Dan itu suatu mendengar lawan mata itu satu mana? Jadi masalah itu na punya orang lain punya siu gak karu turang. Sa dari bawah turang selesai main di balik bola. Bos sewa dengan kawan. Balik dia usang melala besi dengan turang balik. Tidak kau. Kalau lima tabu balik, turang lebih dari utang, turang apa pun mau tidak mungkin. Macam itu turang apa pun. Mereka biasa tu resiu guna speaker ni nonton bos lah. Masih budi salah juga na orang bulan na nonton Yuli macam itu. Dan bisa kali sungai ni balik bola di macam itu na balik bola di Prime Minister. Saat bisa kali sungai ni rawan nuai kalang abis. Jadi sekarang na menturang balik itu bakal. Dan bisa kali sungai ni rawan dari ni aku. Uno sekarang dah buat maring geti, orang dah lebih pikir nanti tiba buat turang milalang abis. Nombor buat. Pasal na turang na Ratu. Saat itu misalnya buat pinak. Jadi saya menggali warai teng sa wana makumbikir na buat pinak. Bosa na kandung karabing ngati do na turang, non na turang. Wala itu meta kabani ko. Sa meta kabani ko na banua, ina matentu ta sa meta kabani ko na lotu. Ya era suli ya na domon turang bal. Bosa na kandung karabing kina mon turang bal tu ta ka usame boy dorin ko. Ini sama bon dormu ya.
e pala e dong garabikina sama garabikina na liu ni maten tu sakali na boy bina sakali sa mga mundo na boli na bito kon Sunday na ron na turang liu ni maten tu day na yaron sa bangko sa rai no sa bito kon mai sa wala no tutu o liu ni bali ni bolo ni bosela go speaker ano tutu sa bobo mo bersama itu konekin kan monra liu maten tu pagkari sa lomalan sumber kana kalungata sa katsikona bali ni bolo kalungata siguna mana liu ni bali ni bolo kalungata siguna turang sa kana speaker bulan binakati ko mengon binakati ko ni matanda kalungata sa katiko ranganga sa katiko na ibalu sa kote matanda sa kana no dai liu maten tu on dai liu tamu don karisto mana tidak sampai sama dai Dengkol sa kali. Dua, ando. The Honorable Speaker, turang bale na to the cow. Secretary General, kami na Vingarabi, na bale ni Boselawa. Una basa boleh ka walang nagay basta nga waka viti o ito okay. The Honorable Speaker of the Parliament of Fiji, the Honorable Ratu Naiqama, Lalabalavu, turang bail to the cow. The Secretary General, Deputy Secretary General, members of the staff of the Parliament of the Republic of Fiji. May I first of all congratulate you for conducting the election of the Prime Minister for the first time in the history of this country on the floor of its parliament. You know how difficult it was. You can imagine the trepidations we felt, those of us that were nominated, waiting for the vote. For you, it was just part of the Constitution and standing orders. For us, for me, it was a defining moment on how I would continue to serve this country. Thank you for being steadfast in the conduct of the voting on the floor. Thank you, Secretary General and your staff.
I'm sure most of you are familiar with Erskine May. It's full of wisdom. It's full of information. It's full of historical data and teachings about the conduct of parliaments under or having their roots in the Parliament of the United Kingdom. It has been adopted and adapted by many, many countries in the world. I'd urge all of you and all of us in Parliament to be familiar with that great document on the conduct of the affairs of the legislation of nations in the world. I'd like to thank you this morning for the great honor accorded to me as Prime Minister by the staff under the Honorable the Speaker of the House. We were both voted into office by the power of one vote. Elections were held on the 24th of December, the day before Christmas Day in the Christian calendar. On the following day, Christendom in the world celebrated Christmas, the birth of the person Christians of the ages believe to be the Son of God, who became man. And his vote determined whether we have eternal life or not. The power of that one vote. I pray that we will keep that in mind. When you come in with a big majority, you'll probably get swell-headed, thinking you're the most popular person in the nation. When you're voted in by the power of one vote, then you realize you carry the half plus that have voted for you and the nearly half that didn't. That weighs you down. It makes you aware of that heavy responsibility of having to lead a nation knowing that almost half did not vote for you. You have to tread cautiously and wisely in the leadership of the nation. I have to be very, very careful in the selection of those that will help me run this nation for the next 4 years. It will not be easy. I've done it before. That Christmas Eve was the third time I was sworn in as Prime Minister of this great nation. And it's not going easy. It's not easier than the last two. More and more difficult. The problems of the world have been compounded by the various factors that have affected
the socio-political networking and the socio-political composition of the world we live in, global, regional, and national. And this and the chambers next door will be where the affairs of the nation in its legislations will be determined, will be debated, will be passed as law. We thank you for your dedication. We thank you for your commitment. I can only call for you to continue what you have done. You've earned your positions here. Please be worthy of those that picked you to be here. This is what I told the members of the 3 coalition partners in our celebration and worship of Thanksgiving on Sunday. You have been elected. Now you have to be worthy of the trust that the people have in you. And I say the same to you. Be worthy of your selection and live up to the expectations of this land and its people as you perform your duties in these offices and in the chambers. I will lead confident that those of you behind me, whether in Parliament or in Cabinet or in the civil service or the captains of industries in the private sector, we're all going together for the betterment of this land and its people. When all is done, we can all say what Lord Nelson said to the people who were around him when on his deathbed, on his ship. Now I die a happy man. I've done my duty to my God and my country. Thank you very much for the ceremonies this morning. Lalabalavu, Secretary General, Deputy Secretary General, kami na turangan marama dorbo nangoneleo. Lalabalavu na bingarabi. So weekend I say nikla na bimbi ni bingarabi sa tagochi. So weekend I na numa ni bakanga na bingarabi lilibungan sa redochi. Indo tang tawalila na bingarabi ni kwa. Umibi ng garabi niyang kwa na pagturanga. Garabi niyang kwa na pagturanga na matangin kuha, kaya niya naturanga kaya namarama, uno pagturanga kumbuna, kaya na isasabu, uno pagturanga burmasanga kaya na isasabu. Ang garabi niyang kwa na, may naturang balat ito ka. Ito bingarabi nga kina, nangon nibu bale, uwa turang iba lebu, so kulo ilalang abis. Darokoba, ni so limin dabang atakan, alom ni bali mboslau, kena buno ni bingarabi. May buka turang atay kina, namaten tun nandunwa. Lalabalavu turang na speaker, Lalabalavu kundo na dorbo ngone Lalabalavu. Ikan ta todo con tiga na tangan kuah. Sano kumas pinya ni na marutak. Nano muni bingarabi. We biti kena we mat. Ni bingarabi na alundina. Nika ko ni rere.
Nika ko ning karava na kalau na kenen gargarabi ni bang bauta. Nanda ya ni bang wasa po Ratu. Kesin kenen balmbala me baku ay endua. Kenen balmbal ngani rawa. Nyo masu na ya chisu, masu na no masu, ondo buka vara. Kenen vaka na mate va lili viau, vikimami. Nindua baro me masu. Ena soli na ngalala vera sing kat me masu batiki kan mer tua ba ituma. Merga idur man sawa china masu. Si tu ni menda kawike, tu ngam sa darong we understand that there will be differences. It's not tolerating, it is understanding the differences. Okay? We're not asking you to tolerate the differences, just understand the differences. When you go to matang ni kuwa, wa unge tikan ti ko menda vaga koko, vaga don, vaga samswa. Me binaga kena nando bula todo ko biti. Aba chan ken levo. Uli bisa tuna kosa turana. Kosa tau sa tuna ndam da bidibidu taki. Ko prime minister ni nang matin tu. Ino kuno ino gorwarwa nang tu sana turana ratu. Tidak. Kalau kita curi lang ko nakalo biso burkan mi makalo ngatai. Nakalo ngat sa go. Kalau sa tuna nang kosa paturana. Tahu segala tuna mati. Mana? Dina. Naka, Lalabalavu. Naksaka.